Jimanola Bubuto bientôt miapa abadada tobia gbesi awusu evelia awomezito togbio mama manyi banami reita emayo committee manola encore karekao aka committee o la miashia o mamiese coordinating committee finance and fundraising committee programs and logistics protocol security media and publicity apa alaba miapa tomati na apa amafazan le vubama of strengthening bonds and embracing our shared heritage mia globa pomadodo yo kala mia doma bangulo na mia deju pomadodo mama mia dangusa pomadodo mama barakawa wanaga te pli eye nuyo ka awomi la ka wonuyo ka womi nyanya matohe abangulo kla evu dukona nya klasie kona na mia ko epeikele nyarusima wanayoka aiji la payapa ugbachochoza ma olaji rova yeho na maseta kwepela ngloga po kana vadia togbi aroma ma ta efiao wanamavaji hoho vai efiao dogo la ngloga le letiama abale mi pomena agba yele chiama fi mie hogba goma romani nanyaba hamava yevo jinu mamie gagagaro jinu asekelia wanka kenyili avasere blavavo andrelia dia ese dedeva be anglo nyigba kata amarekama pohu aro aretoli dua le anglo nyigba jio tamikata miala wanama merashi bevie ban on drumming and noise making marakuku ele bevie nama samo amarara ko yeba miato bio anglo duanya ba yareva ele ba magbeto mutifafa tuma fafa na no nyibo dengle yema yima ye ekharo enlarolia o ho dangle afio tejiavi ta ala va vie manya tron manya vodunio ala va vie ba adwakata na segoma ba nuye na miato bioro ho jojoma adamagbani evo ba science jojoma ntinu nya adamagbani agba kwe mi amaru bi gapo anu dadafu there is a science behind it. From the 8th to the 27th of September, Mikata mi ora sayaji. Le September marque ma over fundraising dinner and awards night. E dochola jena perfectu. Amayo katakata kukutri anglo dua tablima anglo bololao apotia botana aro afia duo enya fundraising dinner alabami acho koba ha aji re azan kana miagara kalema aro October atenwe wona ano sukuo kata langlo nama banglo kofi o kanglo relipo de manya nglo kukua kamo manya pugonku chokaka fie miedoli pokula togola kaka vai chofuta serevama atanwia kamiano dadrando sukuvio e aboda onao ha anoji numa kama cho October varo November ma abo miapu duo miapu bolu la futa nanya bahama evayevo
que Hogbe Awards Ava il a gagné des idées de Akbaraku. L'octobre marque un kakebla vovo adagba que Hogbe allait mieux d'adju Hogbe. Je vous mini Hogbe. Nous y le novembre mia we pe zuhi alaba hama katana ko ba miele klalo ajiga le october 26 majba ma chumon ko ko ya anana anglo katana nya ba wanaya ajiga le alakle tamia chumon ko ko ya yo local organizing committee le alakle ba wo ha wa ba kbere miang oh majo dinami ba mi alakle go Mereka ala le local organizing committee to le fia no garemia dum. Mi teremia miawezo. Mi puakpena la to manya mi puakpena. Do va obla liji ala gbegbe. Mi puakpena. Nanya ba mini hoba eva ya to bi sri bledari. Ba review to nya etso. Edua o to nya etso. Ta review ha wariafia children Hogbe anoji le octobre pen keke bla tonlia le sukuwo kata nya la nglo ngbaji ko review are onu ato de miakpo ne eva yijia ke octobre pen nu tututu inye yaura ngbidodo kple hanururu aiji le angloga agobonu emaye Niedra, nia ni odomaro na dra vivioli que comme ça se me va mo. Mikata nyelo na rejiba no konu ovoko. Na chifama. Ne miakongo gbe ayilere ka o. Kana eva ivo November pe nkeke gbanto. Arojinu anyonyo. Pe Adama kohe sorry, pe nkeke gbanto bọ́ọ̀lù ọ̀hẹ́ yóò fún n'akplẹ̀ abọ́ yẹ bẹ volleyball yẹn vi brotherhood of Anglon wa anungọgba alebe miawo wɔnama miaƒo volleyball le November gbãtɔ ma ke ƒe ŋdi ma miawo ŋkuɖodzi ŋkeke ni yevu yɔ be remembrance day alebe ame yiwo ke taflatse le mɔzɔzɔ ya me womega le mía dome míaɖo ŋkuwo dzi ahadzi fafa ne woƒe luʋɔ le ŋdɔ me amlimatsitsi nyemenye nyagbe yevu English nyagbe ke míata ŋkɔ ɖo eŋuwo ta katã miesi yevuwo hã nesu ɖe be míamlimatsi ge alabe amlimatsitsi ale ŋgɔ ne madziki wɔwɔ ya ta yemegblɔ be madziki o ne mekpɔ tso kusie de tɔme kpɔ ke nadzra ɖo alebe nava kpɔ teƒe miawo mie etsɔ he kple yi eɖuɔ ɣe fã ame yiwo rutu ne hema wɔ ge amlimatsitsi vovovowo dzi yi ge le aŋlɔgã le November gbãtɔ ƒe ŋdɔ me ta ame yiwo katã be yewoakpɔ nu yiwo ke tɔgbeawo egblẽ ɖi na mi ame yiwo lé me ɖe asi gogogogo hã miava kpɔ teƒe miame yiwo be yevu xɔsea yiwo me koe nɔ ge yɔ la yomega dekɔnutɔ nyago hã mianya be eyi aɖo be miava kpe ke le November gbãtɔ ma ƒe fie me aglimetoto ale ne miatɔgbiwo gbe glia hafi edo eva ɖo anyigba dzi míele gba míawo hã míetɔ si akɔ be míezu aŋlɔviwo kple aŋlɔtɔwo wɔna ma ɖe ge afia le memli ɖa efia ta ame sia ame na adzra ɖo ke le November gbãtɔ ma ke ƒe fie me mama Hogbe wɔnawo ayi dzi ne le fie ma ke me wɔna vovovowo gali ke ne ŋu ke mawu fɔ mi sesĩe le November ƒe ŋkeke velia nu yiwo katã wo memie le
eya me mi le gba ewo ke mi la kple eyo dzi gaŋlɔ gã eyo dzi gala ŋlɔ duwo katã ma mi katã mi ava ƒoƒu ɖe Hogbe park la ŋlɔ gã ale be eƒea ma ye ma mia fofo miafo engineer Dr. Kenasigbe gblɔ be ne me yi go na ma yi mi katã miaho ɖe ŋlɔ gã megagblɔ be ne ye va yi me zikpui kpɔ gã no dzi o ta ye me va go ne mi Hogbe ɖu ma me nya me sia me nɔ anyi o ta mi va ale be yenye grand débat ne Hogbea fia mia ƒo ta ne Hogbea nenye be mi wohe ma vɔ yi ƒe efie mea eɣeɖuɖu wɔna tɔxɛwo ayi dzi music carnival alo music festival yi ke TV3 tɔwo anɔ ŋgɔ nyadzɔdzɔdɔwɔla mamlɛwo kpe ɖe wo ŋu le kɔsiɖagbe yi ke nye November ƒe ŋkeke etɔ̃lia abo anɔ dzi le ƒuta yevo be beach soccer kple party beach soccer and party anɔ dzi le Emancipation Beach le November 3rd yi katã mia adzra ɖo abla li dzi ɖe ŋu wɔna bubuwo anɔ domia mianɔ to ɖom eya nyadzɔdzɔ eyaʋãlawo dzi anɔ nyadzɔdzɔ gbalẽwo ƒlem ale be mianɔ boblo dome wɔnawo loko mi be miaɖe kuku na ŋlɔ be nu ye nye ametɔ yi dzo yi agoro taflatse ne gblɔna be naneke mele aŋlɔm o naneke mele aŋlɔm o medze wo magblɔ be vodada wɔm elabe Hogbeza nye azã akuakuawo dometɔ ɖeka le Ghana yi ke ne yi wo hã nata da ɖe dzi ne ɣeyiɣi rolia eyiwo mieɖu va yi ɖaseɖiɖi yiwo nɔ nyia miagblɔ fia mi ta mi katã miakpem ɖe aŋlɔ gã le 2nd November